Ubah Sanbor Shulai Menteri Ketenat Arts and Culture Jong Gajala Meghalaya ulong bagi CRP kila panjaka hadu sanpho ekar haniu shulong bakin kendri ano anak jaka baki dan menta hamolai nongkwar. Nakliang ketenat terekam kala kentai ban ai hadu sanpho ekar hendrekan ai tang ar ekar bakin shnai ke ketem jongki ringkat ki pulit. Yakni ka rai la shim ha ka jelambo menteri ula khod ha ka arp santere urempang arja arpuar ha ka blaidan lang ki officer ketenat arts and culture ki he CRP bar ki he pulit jong Gajala. On what justification that you are asking more another 50 acres? I disallowed. I did not agree. Ngamsya sanpo akar tong jong lajong melaban tangi di department jong melaban adu mentah melaban naik tumen ayo to sanpo akar kataru free of cost banai tengah laong itu wa uhe jogi di mod lada be don kam ya jaka na katai te mewara na ka state government te me pet la ka jong gayu te ada course of discussion interaction te ngilawan be saka nomor ba phiga te jaka hang te po mulai jogar an culture kitan bun ki proposal bangin sina hang tu namentaka mentoy ki pajba ki auditorium ki cultural center na training institute namentaka shat traditional dance ki naita ki don kumtu ki bobun bagi proposal tengila suya poi saka way in principle lalong agreed bangi mail san bo akar ngin pan san akar ngin ai tang san akar kemut but ya yo CRP bad yaka home department mo di state police kini song lang hang tu ha ya kan hang ka po sanakar bad kiru na kajinglut ka jong lajong kinsna hang tu bad ka state police kan sna ya ka kam jong police state police department bad bagi state police kin control ki hang tu